I kad sam ja bila cura od 16. godine, udala sam Goniše na prugu, otac nije mi dao da idem na prugu, zato što je bila harža na prugi, Raza bila na prugi. I onda dođe vrijeme da i mene goni na prugu, on kaže, pa bolje ti je, ako imaš mušteriju, udaj se. Raza se udade, onda kad je došla s pruge, udade se u Humce, onda sam ja za njom kroz 3 godine. Čio da mlijeko? I kad sam ja došla, čovjek trebao da iđe u armiju. Bio je 3 godine ratna mornarica u armiji, kad je došao iz armije, onda je opet počeo radio, prije armije u Rudniku u Bukinjama. Prije armije to je radio. Kad je došao iz armije, opet je radio na vrijeme u Bukinjama, pa je onda radio u Putema, to su Tehnograd. I onda kad je radio u Putema, onda je, ja sam još bila u Humcima. Onda mene iz Humaca, on kaže, ja moram stalno nazad, te vodim i tebe i djecu. Daleko mi dolazi preko Omajvice, ide jedan u nas čovjek, neki Muharem, Malkić, on je crkvusni jego. I onda on, poslije mene se muž operisao, onda nije smio da dolazi kući, kaže, ne mogu, mora mi se šta desiti, bolje da idem ja vama. Mi smo tuda bili isto jednu kuću napravili, odijeli se, od sve kraj napravili bili jednu kuću. A tu kuću uzeli smo plac. Svekar kaže, ima još djece, pa nije počeo da dijeli, kad budem dijelio, da ću sjema jednako. I prema tome da nismo ništa dijelili tada, kasnije, kad sam ja već došla u Usolnu i djecu, imam i napravili kuću i Hasandar, kasnije nije tuda bio dugo, umrije, ja sam ostala sa 3 djece, malena djeca bila. Ostala sam sa 3 djece. I onda, poslije nisam bila zemlje ni prevela ništa, ja sam da kasnije prevela zemlju na sebe, kuću prevela na sebe, zato što nije imao vremena to radio i tako. I eto, ne znam šta li više još da ti kažem. Uglavnom, eto, djeca su mi dobro, najbolji. Ja mislim da svaka mati rekne da s djeca nije za najbolja, pa i ja ću da su moji najbolji.